Mwalimu John Stephen Opio lodera tupichona ponle somero alaiji Akuoro Primary School nesida tupuchina lolo adilo kalimokne TV East balebe ejase somero nepetai kede iduele dolte lukumde dope kede akwatara idepeda konyanyu na munaragilo na idue nepepe kede mwalimu nichie keside wokete kwana Akipinu ilong osama ila Akuoro idue somero lope neside ejasi keda pagal agwen lakini dua Akipinu emasio anukada iduele perete toma keda da lo shomete para kesinde pole je ko kana sulu na Akipi ejasi wona kesila Akipi solid lo sidue Myron because kina mod mambo na Akipi nzimbare kesi dogo kenen no mata na raisa ya gola hiyo kitapuni akita mshauri atapiki nangara kene do wala nje kameti ya kutini mini body hai sumerelo just kidi do el kuidi akota kisaka nyako bepero sumerelo do akisaka nyuna lukanyako Kilotora naka Akipi na adabu itakade kiduelo isho meta Akuoro keside pote tenyuta umishono egelegela kaneko somero inerasido keda TV East atunzi ile afone wesa kira na Akipi mamete chaki egilo la jai na radio sera sana na kipani ukeka chutujua na yeso na saki Raisi jana Akipi singi besa gaga na sadaka na Akipi accident se kwa yana aripoa kina resi kwa yana kwa yesu mema mera kigonyo jasi kedesema ili berasa gaga jasi chankada Akipi raisa mata kipilo apa nesa tunse jaisho saka pan mala karuda apere msemeroba so mamene do manse kapuni kitu sakuga na ngara konye karadi kotakro na Akuoro Michael okuye girigina lo akrono nuke tata ya neo bukedia o kansulolo district nesida takare kina ngesida keda kirotona loma ki somero lo abala ngesibe mamera Akuoro bo ye kada la Akipi district kerlo bukedia but we are not doing badly of the coverage according to the statistics lo district lo bukedia rai 72% tarakisa kanyara lo are atijeni jo epoleo epoke antikapun o government central government apokero district mamiloski knows engiseti yang about to somero la Akuoro lelo setoko panedwe nepetai amairia na unia ngon alose kwa pungina ai mo Akipi rakro una bit batakotenga tema bonebe otarjuk no sibia nikeda Christian NGO le maiketa John 414 opotu tojo kaso porque so gente bonebe jasi due ngunu keda ationis na losity no Akipi egesu na Akuoro chote paka osoma elailo ai mo Akipi batitamete kwa pe district ajen bonebe angini somero ane obukedia elose abia kina Akipi aradi kotakro na enerki aya ito nukasio mane ani obukedia eja kaiti Stephen Okuru tuneraskeda TV lo nyeside abuo temebe somero lo enera ilo Akuoro nesida ebalabe gilo lo ebue munar nesida kotomo figures lo ejaso ya pesike ariche baka yang ate nepete ilukumina kwatare kanuka itemo kininyesi onyera ationisi na peja iriakiri kere lubero ya pesi lo kaisisia kesida bere wokitoside David Wright Oppose TV East Kobukedia District.